Cardon. Nelimen Sondro Singropi. Aprangsi and Icar Bilai Kelangaran Donapan, Cardon Napajericlo, Cardon. Tantani Van Tanali to Mapana Kenang Soda Birta, Nakivan People Mason, Topsi Pinilla Topsitame, isi a Kenang Soda Birta, Nakivan PJ Pansi, non Nelilong Keto, Alan Lekepa, Duta Kalilo, APHLC, Mate, All Party Hills Leaders Conference along Indut Intang Kring at Song Japo, Mate, Dak Youth Wing along in Church Secretary Shersing Bey. Aprangsi Nalipan, Cardon Napajericlo, Cardon. Pinyalang lipen kacing kikecitan ponji alam thela ke kedam tang therea cheklo ni pioneer cap arni dak arboretum kam craft center conference hall along kapaman pon ladak adjustment advantage Assam 2.0 aputhak dak prejam asong prejam leaders atoma phan kar benglong autonomous council pen hang pon selang litum pen kacing kikecitan pada pon lo tebon setame halabang so arni APHLC pen labang so advantage Assam 2.0 along dak kecing vai pon aputhak alang ni tum cedon don de la pon sia lam thedo la pen la dakar benglong autonomous council pen sitame dak employee jong si create nangi protang te dak industrial ke li tum long akinang sot long la pen jong si ladai industry awe protang te li tum youth satum unemployed youth atum aphan koson si alang ni tum aphan employment ki pipon po Dakar benglong autonomous council long non dak revenue ating pen pelotang ten non akimi a post akimi a job a vacancy ka create dia phan awar sai jumhek la sonsi la pansarni talam te chepaklang no tangte employment ka create ta kenangji te bon sita me la dailitum industrial kimnang ni pelotang te a solution kopilo la pen APHLC pen la bangso advantage Assam 2.0 aputhak kedam tangarni jai kathar Mepu pen kaning je pon lake advantage Assam 2.0 ke disadvantage Karbiang long pusialang li akoi arbok pon lahiolam the chingki chetan pon je paneli body pon pon tanda ke ching se ke hai nali phan arju pon fit po advantage Assam 2.0 aputha ke dam tang therea chiklo ni final keeper ni APHLC mepu jai kathar nali tuma mepu iklo la pen nang li jungjung sita metolo la pen nali tum parties leaders atum dolo nang li sita me chetong do niklo la si advantage Assam 2.0 aputhak dak long le ambani phan ke pek ponji po aputhak nang le to hin pen kopilo apudonik jika to aprangsi neli tum party hin pen la pen neli jungjung hin pen nang le channel mate karbi norris life la so channel phan akero nang pilo la nang le channel hoi pen rata thingno ahogalam akenang sodalam kaji thanji aphan isi awar sai kime nangli hin pen nekipi pen pot nangli phanang chorolo nangli nangkarju alam the nili itheben the nangli phanili nangge thakji aphan sinili bori ponpo lalola advantage Assam 2.0 laso I scheme matla so project la ke deng pon ke la ke kahino kali hadak labangso advantage Assam 2.0 labangso project kedeng pon lake isi industrial investment lapen ke economic growth la so puthak kelang cari pensi Assam government pen ala kepathik pon asai ituma dead longri kapaching thuri phan pu pensi kepathik pon asai te bon setame elitum Kamat haponang ji kachani ponang ye bangkal halo kapaching thur ponji aphan pulo lapen ke itum riso jang tu aphan unemployed la supen ke pe jog ji aphan sakuri bakuri kelong ji aphan pusi labang so scheme ke deng pon pusi alang tum pachit hang pon lo detalo ta sinili hin pen kachini mate nilitum kathekdam longdak alam the ke lahlo la pen rat abang putin da kachini bang lahlo amen mesen alam the jumisen polling lai itum ki kroido nang jila pokali athema itum chini amen pen akam chetonte lason topik iltum bang thekser tum ta me pulo ki turbong ki doiri arlong aling le diamond puitum tin un e thik lasona thaksi non ta advantage Assam pu amen pen kapaching thuri pu amen pen ituma phan nang hingno dakte
hala so lam bang ni tum kama thakar sik pendu itum thekdam long BJP sarkar bangve aprang rat phan ke than sabka saath sabka vikas puge jumi olam hala so sabka saath sabka vikas pula bang so slogan pen pot rat tum aning doksi would be pe hailo sitame piniani tum theklong lo sabka saath sabka vikas pu ai slogan ateng pen pini rat phan lang bon pe itum thekdam long karbiang long lake 90% an bakel lake kiduk side del tangte kopi pot lo sanang che plang det di sabka saath sabka vikas pote bang phut pin long salang tum kaching thora war sai ponon asontin government pen war sai ponon pipon ang poe sitama pini tum ke pipon pe la son tum thek long pon lo lasi amen jumisen polling le itum ki kroi re tangi la pugali hala suhut nilitum amai phu pen mata pudun lo oppose lo la pen nili jungjung mata oppose dun lo nili hala su son thomalam nili kanige dun do hala non ke dam tang tag nar kep arni le bortom long chingki ho thari nili pudun lo la pen handa ki polam thot chi nili non da ningi thupo athen tum statement chilarli nili tum hala dak nili son sin ningi dun lo il tum thekdam long lo non ahok pet lo karbiang long ke lake unemployed a problem ke thep pikhangjang lo lake burning icu lo lake itum phan lasi laso as a company itum phan ambani phan itum dimklong pek that pen itum ari soi jang tum ahok pet pen sakuri long dunjima di sida ke dam tang arni aphur ki mo jong se itum langdam che thandam polte itum phodun de pin lai tum thekdam long lo bisaralam number 1 ni ke pong tum ke karbilangpi hydro project hala so karbilangpi hydro project ke wana hutsita da karbianglong local ari soi jang tum phansi sakuri bangke pipon po 60-70% asakuri bangke local ari soi jang se pipon po lapen karena bangta akijoy pensi pipon po busi hadak rat phan than la so sedame piniani tum thekdam long long karbi langpi hydro project long bangko an local ari soi jang tum hadak sakuri claim don long lo pini 2% an hadak sakuri claim long le ki claim don long geli ki dam tang aning kan bangkre phone buying koine security phan dak ki claim dum bom tum handa ki plung sikonane siketoy loke a salary li kyong do kali suri narkep suri sirkep la sonang bong setal ana sakuri afanta alang le tuhan pekon peder lo che protest dharna ki do tum thekdam long lo lapen karen akijoy ki pije kali karbiang long ke karen abil ke chitun esi along le phelang je jorsi karen abil ke chitu min karbiang long rat laso lam ke karbiang long termas council tum chini pame setal tum ing samri la tum doy bat lo kedi along le dam bin lo number 2 dang lam chitang senang bogajan cement factory so bigger bogajan cement factory CCI la that a company kang puhuta so si pulo local ri soi jang tom phansi dake sakuri pipon po pusi halo so da lam pachi taklo pini army dak 5% ari soi jang tum ta tak sakuri long nunde itum nang ke dam long ji kali aget ta no tum lu dam long le sitame along le dam bin lo bodi lapen along le dam chota kali ele tum thek dam long laso bogajan cement factory nang ki bibe na potsi pini hada ki influx nang bat piglo bihar bin ki bang bihari akhe tum hodak kopi posi pini bogajan nang pleng setlo hala cement factory bogajan long ki bida isya factor lo lagi laki karbiang lo arat chini pemi pini bogajan homestay long ke hala da ke 80% ke laki non tribal tum si chirai thiplo lasi influx nang bat pi khangjang lo adak bogajan adet bogajan along ri anaki me la tum charai thiplo pini tum karbiang long pura chitum kachitin je phanda sung thukrung la panang plang lo non laki practical kam lo lagi la pela sung taxi do tholang dak dipu malo lagi dipu malo dak Assam rifle of long leke pek Assam rifle long le pek get lo ladata ki ongdu ari soi jang tum sakuri long po unemployment a problem solve po si pulo sa pinia ni dak 1% ari soi jang tum ta sakuri long dei ta along le dam bin lo nang tum thelong lo di la an at dan ke the bazar lo mat dan long bong mat la solong le pidelo ta ale tum ko pi pini ko nat lo la pela sono taxi la dak berola
nan le chini ta hepo berola ke lage isi accompanyement ladak berola long ta thengpi ki plak pendang lok asana sondak keduk kawe accompany datang bilo lasuna ki bi ke dak local ri soi jang tum sakuri long dun po ki duk pen jok dun po phansi dak long le ke peglo sapini berola long ta bini arleng tum konar lo dak sakuri long dun kopia kom dak penelo avar cycle long dun avar cycle long dun jikali non berola long ta elum chini lo dake bihar bin ke banga bihar tum si plank set lo lake influx mane angtan ben ki wang akhaya tum phan isi atowar isa corridor ke thik pichot lage kedam tanga ting pulang te lasi ini tum all kadu kawe apu sari konale tum langdam sita itum sakuri da long nunde lapen sakuri ke long duni kali itum aan wang si banang si pondrong itum long le phela si banang si pondrong dak akapreka kaisi nang playing set la pusong si itum thek dam long rong non itum ki tangte la halo ni lipeju tangte non la so ting pulong te non la ambani phan dak long leke pek pen la pusong nang cheplang ple de jima hala bangke non meda ini tum ka char plot do la si nilitum ambani phan dak long le pek nang ni pu la so akamalong mang chidon nang ni pu nil to amai phula pen tum anta kan yedun alam thekel halo kaching thur ke majok daning do sa kaching thur amen ituma det banang cherai det abang ke nitum kroi kroi lastini tum lai hoye company tum nangji sa aprangsi ini tum ar dinclude na ke mang article 244A autonomous state long law api la pen itum 6 do ra teng pen kadu ka arun salam erapi hala sut itum achat company na me bana po phansi nilitum ke ka oppose dun lalo tante nali phanar ju kangtung nalo jasmet nali tum ke non ruling government long ke BJP government se dobom lo la penjong se opposition party jong se langdam lo tante da congress SDC CPIML APHLC la tulo setami AP jong se opposition party yang bong pening tangkring pro tante APHLC ta taxi along se nangli tum asong dolo la sinali tum opposition party pumasi akson tin along ta ka oppose dun pu sinali tum phan akoi do ruling government phan ko post dun angji pumasa son tin long ta ko post dun non so ne ki school ki bita lang lok so long ta hadaga sortum ke welcome nangli tum APHLC tum dan sela dak nangli tum lam ke hoy dam pen se kroi krep po lam the paklang pusipo so ne ki school jong se khuli lo tang te hala dak so arlo tuma phan mo ka chulang ram pin nang pat oji to la pen dak jasamet flyover da di fulong selam bom ta flyover long ta nangli tum ko post dun nasina son akoi do pick nangli tum phan na se opposition party po masina nangli tum ko post dun ma mane ko people la nang thaji ba nili tum opposition party mad APHLC party pen BJP tum ken kam ka chijor ki claim ke damlong ake hino ang dengan si nil tum jong dun chot la pa hala ki jong dun anji ke la ke nil tum rights do alang li tum pulo development ason tin ki wan seta APHLC party ni ke nang kham khedun wer bo akoi sin nang pilo seta no nang tum ma tha non nili son pli example nili ke paglan ke la ke chobai ma mata ho alam no lang karbi lang pi hydro project long itum thangna ta lewi lage klang dak lo bojan cement factory long dak thangna ta lewi itum klang dak lo dak dipu long dak Assam rifle hon long leke pek pen itum thangna ta lewi la ta klang dak lo berola long pini ke che so tum nang pleng set ala so berola company nang ki bi na pot lo la si lage klang dak lage practically si itum ke thek long along leke dam chotakali akhe ba khe dak nang pleng set lo pini chi thanam senang jongsi phorkimo lang dam pulote 1951 aningkan asensa sari kota teng pulote itum tribal la khedet si 96% do hala 4% ke lake ohomia la kholonjia tum la pen adivasi khaidum sapini arni 2021 asensa sari kota teng pulote itum non tribal tum pangrum pet sinong ki below 50% lo nage arling tum det ke nong ki below 40% lo 40% enke hala suhut 96% a tribal tum la an ki do tu non ke 50% a bers do koklo la pen ke hala ki cheso atum avi pin asum sin non ke 51% a thak nang do koklo 50% a thak nang do koklo tangte ma tha la so ting polong te ituma dead long ri ton chipe jogon jima la sinile tum non ka oppose dum sitame non la so ambani bhan ke oppose na lamta lalu laki isa corridor laki ki che so tum han ki van jivan isa corridor so ke thik pi
nil tung chinda mateng polong te athema ambani ke lake pirthe danglong ki plan nai ang bong pen alang te nutlo kar biang lo son son gang li batah ni ki thom nang nam te ta alang li phan duk de lason ke plan amunit tang te 30 years fan alang li fan list ki pg possible he council pen ningkan thongke fan list pi det pen alang li dak pen dam juji ma dam de lake nil tung klar dakalam athe ambani ki lule ladak ningkan thongke bang bong ladak bang bhari a hemnang kimpo boundary wall salam po lan alang le property alang le tangka dak invest era pesi ningkan thongke pen dam juji po akam ke le claim klelu lagi kusi claim po laki itu masa dam tanang ni alang li dak bang pen alelong li tiktak alang li dam dei lasi non ali nangkar julam lalu hedin besar lam non BJP tu misa akam ki claim dole hadakin tum jong nam dike alang tum non lapunat kosono pi lapu tarlang soben ho arluna hedi alang tum la bugri ki edule di bugri ki taran fan pul gumati la bugri la apel bugri he di la so bugri ki ke tum henu bundele tum turun clip gindele ke mesian lo kente di setelah flyover ki man ke itu man ka 6 taka bangke la pohelo number 1 make rong pharpi rong bekel ke terek potlo thangno daklo lage este statue bololang te matha di rong pharpi rong be lake itu man nok be pi lake itu kadu kabe pirthe amu itu dakbang pen la komar lo penar jute lake karbi itu man nok be pilo la pen la bang so nok be pi bhan itum ke theklong pen par isi encouragement do jen itum akhe tum aprang menta di ingtang kring men ka chi song pen si pini itum detlong ri tum ke jogwan lo pu isi mane isi ning ke the kelang pen la sunang harmu ka di statue ke stala so statue pavede sikona ni non atok biam ko di la pela sunda taxi dak non kala so flyover bikok lo bota ni man itum sar ja ka thar ning gelo samsung sing ti lage itum aru samsung sing ti lage itum kar biang bong ke lage aman ke thena ya bang phulo alang li pensi itum pini district council chalong lo tano alang li amurti phan alang li statue phan pini ke angsong men si nge lang si itum sing thok na bo bangalang la son pene aman ke do di abang phu phan ke bang ke statue dalong rum ne ke bigli bang angsong si bi itum thelong lo ke di hala Sardar Vallabhbhai Patel budi alang li phanta ko ane kang tuina statue sun ka salam lo lasi itu manok bephan ke arum bibe hala bang itu mahadam nangji lasi nilitum BJP lama development long len tum akemi sam akemi kichogli makam long tum jong namde kisa la tum losna akam ki claim ben heno dagi polong make lake itu mantuni dan tum dojo jelo nali phan kar jutu kang tung na nali tum asom tine long sita make oppose don palam tenali non kani la sinali tum phan opposition party pu masinali tum ke ka oppose don lok po ko elam puthang nali ta paklar lo la penali tum phan ma ke anti development APHLC ke anti development anti tribal anti karbi penang kadang li tum phan akoi do tasi non labangso ambani phan long leke pekji la da ke pap ke eji la ka khinu ajat tawi ke pap ke ike la sona lam thesi klang do ase ko pisi pupo la so puthak etum chinam nai la bio plan hedi la ke kusala pi hola ke isi scientific kam la ke la pen la scientific kam la pen la ke chemistry kam la ke de la si lutum che than nai polong te chemistry kam long lo polong te la ke pollution ke la ke do vek po de la si kadu ka ve tum lang dam polote la so kam long ke itum methane gas doji monoxide la hai nang doji la pen carbon la hai nang doji la si dak selam lo la hai kadu ka ve gas la hai selam lo polong te hala suhut nil tum ka chinya teng polong te la methane gas la pen la monoxide hadi la tum phan thak si la so gas bange petet nang gi lagi petet vek nang gi la se la so gas nang si petet lo polong te la so gas pen itum phan side effect bange nang do vek po se so side effect bang ko bipilo ma pol de itum phan throat cancer la hai nang do po la pen la so na si brain cancer la hai nang do po la pen ke nervous sedi la sonang dopo nervous la hai ke sonang dopo la pen ke sona thaksi no sedi cancer di la hai nang doji pusin ka chindam athemal ha gas ke la ke tum han side effect do vek pula ke jong si la so bio plana bang la so project bang jong si di la so bab jong si chemistry polodang te kopia pot lo la Assam sor non silchor na tamil tum bibidet ke
hadak na pita mele silchona golaga jor hat na ta long le dang the o lang le hadak ta tum bipon me sita harat daga bang la tum bipon pesi pini dak inglong a khia det long sil nang target chot kar biang long dimasor ta korkora char bit silo ma thadam sena manghuda me mela sopot lasi long le langdam polo te lage silchona na to pik lang hadak la tum bipon nangi po hadak si bidam nangi polo sita me la so akam bang la dak nangi claim bang ke number 1 bang ke la tum long le nang charai phan la pen number 2 bang ke la tum la dak influx nang ke bajia phan la so kam laki itum inglong khe karbia khe phan a benefit phan le la bang so a company phan la tum company tum dak ke bang jikali la pen amut pilam bang ke karbia termas council ke chari tum aning oil lak thai mene sitame nil ke ningirat pon le platform pen laki indirectly ke lake banga khe phan long le ke joro lage lasi long le ke jor polon te lake ke misten akam kalilo lasi nil tum APHLC party pen ko oppose ke halo long le halo nil tum future lo jong si karbiang lo termas council pen kroi crazy alang to ninga ma thako mani ka ping khara teng pen laka du ka ba long le ambani hona pipondet po APHLC company hanta 18000 bikas long le pipondet po la so si claim lo polo jang te laki kiwang thuji awi ki mi tum phan isi helik ki hutti kang sono lake kiwang thuji awi ki mi tum la bang so helik long jang vek po lake lasi la bang so helik pen ke pa jang long le deja pansi nil tum APHLC party ben ke stand thip lo nanda lalo chok tang the lalo APHLC All Party Hills Leaders Conference Dakar Byang Long Long Regional Political Party la pen opposition party ang bong pen eng tang kring pro tang te APHLC amena thak siang deng along ke do song lo la sialang le dak youth wing along Secretary Shersing Bey alang ni pen lamthe chipaklang pon lo la se nilitum any karbi life a team pen nilitum pregjam intellectual person na pen pregjam political parties atoma phansita me la so putha kaching ki kachethan pada ponji te ponsita me pini APHLC along youth wing secretary Shersing Bey pen kaching ki kachethan lan se engton pon kok po kaddo e phanta kurwang thu dome thakbe